بناوی کنکرستار یا باجار کوبانه ام خیراتنا همو سازی به داره حاضر دکن دوایی دکن کمبونا مهیرو لبه داره جبونا بیرانینا سالوگر شهید بریتانه سالوگر خایان سوسیمینه جبونا و مدخواست هیرو ام ببیر بینن جبینه که بدارخن آنها جی بری ام دست پی بکن بالجبینه قابکن ده شخص شهید بریتانه فرماندار می مزن ام تبایی شهید بیرتینن و ام دعوت دکن دقاقی رزگرده ده شخص فرماندار می مزن رهوال بریتان ده توایی شهیدن آزادی کردستان شهیدن می جن یک کو بدل پرگران دانه ام گیهاندن وان روژان ام ببیرتینن ام بجنا خال همبری توایی شهیدان دتوینن جارکی دن سوزا بلندکرنا تکوشینه همبری شهیدان ددن هوال دزانن هر سال جبو بیرانه هوال بریتان ام جبین بیراننا بکتینن جبکو هوال بریتان نه هوالک کجرزه بو هوالک فرماندار بو پیشنگ بو هوالک جن یاکو براستی دی شرفا ده هری خورد بو لهمبری اخانته لهمبری داگرکریه لهمبری ذهنیت ذکور یا دستلاتدار تجاری سرینه تواند جبوی جی بو بنگها ارتش بوینا جن سیو سیامین وک ارتش بوینا جنه جی امجاره کدن پیروز دکن بتیبت لمیماری آزادیه لبرخوده هری مزن که لگریو ایمرانی برخوده ده ام لریبر آپو پیروز دکن که ایکو پیشیا جن بکر گیهان وی آسته ریبر آپو بو یکو جن گیهان وی آسته دیسا کدا شهیدین به هزاران بو جبوی امجاره کدن سوز ددن که امی خطا که اول بریتان دایی امی بیت بینن هول بریتان هول که به اصل خواهش درس میه 1971 جدایت به لچولیکی دبستان دخوینه بشا آبوری ده قزاج دکل استانبولی فقط ده نام سیستم هایی جواکا هایی ده تشتی هایی قبول ناکه نه سیستم دولت قبول دکه نه سیستم جواکا هایی قبول دکه نه ذهنیت دستلاتداری قبول دکه هر تم لگرین خواهی جدا هایی حتی که 1989 دزانو که کرده دم العزیزی دخوینه حرکت آبوی ناز دکه دم حرکت ناز دکه تفلی حرکت جوانا دبه پشتیوی دمه که کرد دی گرتن پشتی که دی گرتن دی بردن راستی دجمن daha باشتر ناز دکه پشتیوی اول بریتان 1991 تفلی رفن گریلا دبه
mezin bu pöyste çağ dijim dike ev legerinin beritan ve ber bireka azadiye akı bramanın revera puraruni büye digerevi u dike peşengi keras ajinin azadı faz. Di Newroza heman salê da biryara jiyaneke nû dide. Navê vê jiyana nû Partiya Karkerên Kurdistanê e. Berîtan di sala 1990 da tev li refên gerîla dibe û di cotmaya sala 1992 da wek fermandara taximê derbasî şêwizînanê dibe. Di kelecaneke mezin ji bo parastina welat û azadiya civaka xwe wekek jinekê gerîla di çeperan da ciyê xwe digire û yekem car li wir birîndar dibe. Berîtan bi ısrara xwe li Başûrê Kurdistanê di sala 1992 da li hemberî xeta nûker apelekê ji bo parastina nirxên mirovî û netewî beşdarî şer dibe. Girêdana wê ya azadiyê ev pasport bû ku dema tevlî refên azadiyê dibe bi van hevokan girêdana xwe ya bi dîrok, ax û jinên tekoşer ên ji beriya xwe ra û hatine ziman. Ger ez rojekî bikenim dengasiyê, an jî li dorpeçekî de bimînim, ez ê weke jinên Dêrsimê xwe ji zinaran de biavêjim û ez ê tu caran teslîm bibim. Berîtan bi van axaftin û çalakiya xwe rihê yekbarebûna li fikir, zikir û çalakiyê da danê holê. Berîtan di sala 1992 da li Başûrê Kurdistanê li dijî dewleta Tirk û nûkeriya pelekê ya ku xeta teslîmiyet û xeta îxanetê ferz dike, di çeperan da heta duleya xwe ya dawî şer kir. Hêzên